Sefi Fundação Anur Husuba Serani Musulmano ya Timor Laran Tomat, atau prepara anu di celebra lorong Idul Fitri, nebe seimonu ya lorong tol nolu racing ida fulang marso ne. Sefi Fundação Anur Timor Leste, Muhammad Anur da Costa ba jornalista Timor Post, ihanyak narfating, sexta-feira lorong ronolu racing walu fulang marso ne, iha Masjid Anur Kampung Alor Dele. Iha bibang ne, nia mosa to parabéns ba komunidade musulmano hotu, liu-liu he Timor Leste, nebe durante fulang ida tomak halo jejum, no agora hela lorong hiratang, celebra lorong Idul Fitri, ho alegria no hak matek. Entretanto, total komunidade musulmano he Timor Leste, liu ona rihu sanulu, Masjid Rua ia dilaran, inclui Masjid Sira ia município Bocau, Los Palos, Viqueque, Manufahi Bobonaru no Liksa. Lorong segunda, dia 30 de março de 2025 na território Tamat, dele na nossa município de Sarasota. Preparação, mas anda bem que não tinha possível primeiro dia Ramadan, kita reza geral, depois lo que jejum junto que a masjid, tenem na nossa masjid Sarasota que é Timor Laran Tamat. Depois ler Sagrado Al-Quran, depois falta 10 dias para Ramadan, comissão organizadora para Ramadan sudah simo kolekta zakat, keburu zakat, esmola, komunitas musliman itu itu ya possibilidade atau fare para manusia negara diklar zakat para sirande persija di segunda ketaka ho celebração para Idul Fitri. Para Idul Fitri segunda itu balon. Yang tema geral was celebração orang ini ini Victoria komunitas terus kalau sudah di Zoom ya pulang ke rumah ini komplit pulang ke rumah waktu mati waktu kata dan masalah Victoria di Indonesia ada sampai ya dili yang kita ambil itu otomatis konsentrasi yang kita ambil ya dilarang ya bapak musuh sila yang kita ya Los Palos ya Viqueque ya Manufahi ya Liksa ya Bobonaru ada sampai kalau seluruh rasain ya udah kita udah manfaatnya sekaligus parabéns komunitas musliman sebagai pihak territorio Timor Laran Tamat itu ada itu posisi perparaan para celebran lorong Idul Fitri di segunda rumah alegria akmata. Portanto, celebração lorong boat Idul Fitri, batina ne, ho tema geral, Vitória Baita Hotu, reportagem Gilberto dos Santos, Televisão Timor Post. Janela informação ba emo hotu, atua ten informação atual dia kliu, kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.